Igitondo cyiza amwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Rio News. Ni update nk'ibisanzwe zo kuri uyu wa gatandatu ku munsi w'isabato. Mbere na mbere tubifuriza isabato nziza ndetse tubajyana ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo tureba uko byifashe, aho ibintu byahindutse, ibintu byabaye ibindi. Ni umuvuno ukomeye wahinduwe na FARDC, aho magingo aya abahinduye umuvuno ibitero bagiye kujya bagaba kuri AFC bamaze kubijyana kuri kote y'igihugu cy'u Burundi, aho kuri kubitiro n'ubundi babyeseye barasa bashaka kumenasa iminara n'ubundi yo muri Sange. Ariko magingo aya amakuru ya Zandani yizewe kandi yimbitse nuko magingo aya bakoze nyuma yo gukora deployment mu masaha n'ubundi y'ijoro, bakura ibikoresho bikomeye muri bice bya Karemi bitunguka muri za Rumongi, bagapakira amamodoka bakabijyana za Cibitoki. N'amakuru ya Zandani ndetse n'umuvuno ukomeye wo kuba bashaka gushyira mu bikorwa n'ubundi gahunda ikomeye yo kumenasa AFC, ariko banapanga uburyo ki ngo barasa mu gihugu cy'u Rwanda. Izo ni Zandani, ntago ari ibyo turi bwibandeho, ariko turareba n'ikintu gikorwa gikomeye cyane cy'uko umwe mu bakuriye aba mercenaries, abacanshuro baba Blackwater, amagingo aya nawe yamaze kujya mu biganza bya AFC. ubona ko AFC yakoze akazi katoroshye. Nagaraho gusa turareba uko ibitero bihagaze nuko intambara ihagaze muri Sud Kivu, aho ibintu bikomeje kuba bibi byinshi. Kuri ibi rero ni mutwemerere tuze tubibaramburire, mumenye akantu ku kandi, mumenye uko situation ihagaze magingo aya. N'ubundi uri kubagezaho incamake ndi Damien Umugisha, ntabwo ndi kuba ndi jyenyine nkuko bisanzwe, ndaba ndi kumwe na bwana Habinshuti John. Waramutse ute? Igitondo cyiza bwana Damien. Isabato nziza. Yego, kuri twese abayemera. Yego, ni umunsi wo kwisabato ndetse tunabifuriza urukundo, nkuko urukundo rugomba kuganza muri kamere, kuko iyo baravuga ngo isabato nziza aba ari umunsi w'umunezero. Hari abababaye ariko ntago ariko bizaguma. Ndumva uko byagenda kose habaho kwihangana, kuko isi niko imera. Nyuma yo kubabara habaho umunezero. Sawa rero, reka dutangire ku makuru yacu agezweho. Bwana Habinshuti, tutangirire he? Reka duse n'abatangirira mu gice cya Uvira. N'ubundi niho hari agace kamazemo iminsi imirwano, ndetse na n'ubu ntabwo bavuga ko yahagaze, n'ubu biracyahari. Biravuga ko hari umugambi mushya cyane uri gutegurwa na FARDC ndetse n'u Burundi na Tanzania, nk'uko ari ibihugu bisa naho bifatanyije rwa rugamba ruri kubera hariya muri kara gace. Bivuga ko bari gukora ibishoboka kugira ngo muri kiriya gice cy'ikibaya cya Rusizi bahashyira ingabo zifatika nyinshi bishoboka, nubwo ayo 23 isa naho iri kuzibira ibyo bikorwa byabo, igerageza kuba yarabangamira amato azana ingabo muri kara gace, ndetse niyo zaba zica ku butaka ni ibintu bibagora. Ariko bafite umugambi mushya w'uburyo ki ngo bashaka kuzagaba ibitero muri kiriya gice cyegutse cy'imisozi, aho ibirindiro bya M23 bisa naho byiganje muri kara gace. Ubwo urumva ko byanze bikunze ni ibintu bisa naho biri gutegurwa mu nzira ndende, kuko bivugwa ko imbunda ziremereye muri zirance z'u Burundi zirebana na kiriya gice barimo kiri kubera nk'imirwano, bari kwashyira imbunda ziremereye cyane ku buryo bitegura ngo igitero cya simusiga kidasanzwe muri iyi minsi, bitewe nuko ubona ko hasa naho hari akantu gacecetse. Ntabwo hari kuba imirwano ya buri munsi nk'uko bisanzwe, ariko ni amakuru yahishuwe, bigaragara ko icyo kintu kiri gutegurwa kuri ruhande rwa FARDC. Yes, nibyo, ni nako biri. No deployment yakozwe, ndetse bigaragaza ko aba FDNB bahunduye umuvuno. Birazwi neza yuko FDNB ikaremi aribo bari gukora ibikorwa byose, haba mu gucunga umutekano no ku kibuga cy'indege, nibo basa nkaho bari kugikontorora. Nyuma yaho bamaze kubona ko AFC ikoze ubwirinzi muri bino bice, ndetse ibice by'ingenzi ukabona ko ino axe ya Tanganyika Baraka ikontrowe na AFC, ku buryo
nta mato acaracara muri biriya bice, bahinduye umuvuno aho n'ubundi bakoze deployment n'ubundi yambukiye mu cyambu gitunguka mu gace ka Rumongi, ni munsi ya Bujumbura n'ubundi, bagapakira amamodoka ibikoresho bakagenda inzira nyine z'umuhanda, nubwo nta gukoresha indege kuko bafite ubwoba ko indege nazo zahanurwa, bakoresha imodoka bakajyana intwaro mu gace ka Cibitoki. Ibi n'ubundi ibyabaye ku munsi wo kuwa kane, nibwo habayeho kurasa kuri kote y'u Burundi, aho bakoresheje zino imbunda nini yarashe amabombe, n'ubundi bavuga ko off target ariyo gusenya iminara iri muri Sange ya AFC, ndetse AFC irayisubiza. Mu kuyisubiza n'ubundi bivugwa ko n'ubundi iyo mbunda yangiritse, ariko ibyo nakubwira ko nuko bakoze gukora deployment zikomeye zo kuba bagira igikorwa gihambaye cyo kuba nyine bareba buryo ki bahangana na AFC. Ibi bikaba n'ubundi byatangiye mu masaha y'umugoroba yo kuwa gatanu ku rwego rukomeye, ubona yuko gahunda n'ubundi ari iyo kuba bagaba ibitero baturutse muri abice, kuko bitewe n'uko babafungiye inzira muri bino bice n'ubundi bya Sud Kivu, aho nakubwira ko ikiyaga cya Tanganyika cyose kiri gukontororwa na AFC. Ni mu gihe kandi mu kirere cya Sud Kivu hafi ya hose n'ubundi niwe wari kuhakontorora. Urabona ko nta bwinyegamburiro, nta deployment ziri gukorwa magingo aya, urabona ko bisa nkaho bahinduye umuvuno kugira ngo baturuke muri biriya bice, ku bushukanyi bukomeye bw'Ababiligi bijanditse muri iyi mirwano, ndetse n'Abafaransa. Turi bubigarukeho cyane Bwana Habishuti mu masaha ya nyuma, aho turi bubahe detaye z'ibyo byose n'impamvu nyamukuru ibi byose bigiye gukorwa. Ariko ikibanze nuko AFC yamaze kuvumbura uwo mugambi, ntabwo tuzi icyo bari bukore, ariko n'ubundi gahunda AFC ifite mugomba kumenya nuko tayari yatangiye gupanga buryo ki yareba buryo ki yajya ikaremi kugira ngo ifunge ziranzira n'ubundi zizanwaho ibikoresho, kugira ngo babyongerere abasirikare bari ku mirongo y'imbere muri biriya bice. Biravugwa cyane ko muri kara gace ka Karemi ari agace karimo ingabo z'u Burundi ndetse n'urubyiruko rwaho bagiye bajyanayo nk'imbonerakure mu buryo butazwi neza, bivuga ko babangamiye abaturage cyane, kuko ku mbuga zaho ndetse n'amaradiyo yo hakurya iriya urumva ko hariyo ikibazo cy'abaturage yuko nta mutekano bafite, ari ukwiba, ari ukwicwa, bazira bya bindi ngo uyu ni umunyamurenge. Urumva ni ikibazo gikomeye kiri, ariyo mpamvu ya 23 iri kuvuga ko ubwo bugizi bwa nabi bukomeje, ndetse hakagaragara ko izo nkuru ari iz'ukuri zihari, koko mu minsi mike bashobora kuba bahagaba ibitero mu buryo bwo kugira ngo babashe kurengera abaturage bahari. Yes, nibyo nuko byestaye, ariko reka tubanze tunyarukire muri kariya gace ka Kisangani kamaze iminsi karabaye ikotaniro, aho umudepite wari woherejwe muri Kisangani aho bita Professeur Patrick Matatsa Makalamba, aya ni amazina ye muranyihanganira, amazina y'amakongomani kuyavuga birangora, aho n'ubundi yaje gutanga ihumure mu baturage, ndetse ari kumwe na guverineri Pauline Rendongaria, aho n'ubundi bari barimo bizeza abaturage ko umutekano ugiye kurindwa nyuma y'iraswa rikomeye ryangije n'ibikoresho byacungaga kiriya kibuga cy'indege cya Bangkok International Airport. Ubona yuko n'ubundi ari uburyo bw'ihumure bari baje gutanga, ndetse ubona yuko hari icyo wenda byagize, kuko bamwe bari batangiye kugira urwikango, ndetse binavugwa ko harimo abari babandi b'abanyabwoba bari batangiye guhunga kano gace kuno mujyi. Birumvikana iturika ryahabereye ryari rinini cyane, abaturage kuryihanganira byari bigoranye, ariko urumva ko na n'ubu ntabwo biratekana neza niba ibitero byarabaye mu gihe cya mbere n'ejo hakaba hari ikindi cyahabaye. Urumva na n'ubundi icyo cyizere bari guha abaturage ntabwo cyabafata ku mutima, babona ari ibihe bigenda bisimburana baraswa muri ubwo buryo butandukanye. Yes, nibyo, hari amakuru avuga mu Minembwe ko nabo bageremijwe, aho bivugwa ko drone
ya AFC yarashwe, ariko abari ku mirongo y'imbere bakanga kubivuga. Ibi byarababaje General Sultan Makenga, aho yavuze ko batagomba guceceka, bagomba kumenyesha amakuru kugira ngo ibintu bikurikiranwe. Bana Bishuti, ibyo bintu urabivugaho iki? Ni amakuru asa naho ari amakuru aba yasohotse ari ayibanga, kuko ni ibintu yavugaga kandi abwira abayobozi ku rwego rw'ingabo mu gace asa naho barimo bagenzura muri kiriya gice cya Minembwe ndetse n'ince zose basa naho bafite. Urumva ko ni amakuru asa naho rwose byumvikana neza ko yari asa n'amubabaje, avuga ati twebwe twakoze ibishoboka, twubatse connection z'ikirere hano mu buryo bw'ubwirinzi, network zaragarutse, nta kibazo na kimwe gihari. Niba hari igikorwa kitagenze neza, tugiteguye mu gihe kibereyemo, amakuru atangirwe ku gihe kugira ngo haboneke support ihita isa n'ifasha cya gikorwa cyangiritse cyangwa kitageze ku ntego. Urumva ni ibintu yabwiraga abayobozi, bivuge ko hariyo ingamba nshya nabo bari gutegura mu buryo basa naho biteguye biriya bitero bivugwa hariya. Urumva ko mu minsi iri imbere bizaba bicika. Yes, ni igitondo kizanye impinduka ndetse n'amakuru mashya, aho umuti w'aba Black Water wari umaze iminsi warajengereje AFC natwirwaneho ushobora kuba akayo kaba karangiye nyuma y'ifatwa rikomeye rya bamwe mu ba Black Water, ariko biravugwa ko n'ubundi umwe mu bayobozi bakuru yaba yafashwe agafatanwa n'abandi bane. Niko bimeze, ni inkuru iriho kandi ni iy'ukuri, kuko ni ibintu byumvikana, kuko urabona yaturutse Kisangani za Uvira, ibyo biramenyekana kandi byari biriho. Kuba rero avuga ko yafashwe ni ibintu bishoboka cyane, kuko bari abahungu nta mikino baba bafite. Urabizi neza ko bari bazi ko ari muri kiriya gice, kandi ubwo urumva bari bazi amakuru amuzanye amugaruye muri kiriya gice cyaberagamo operasiyo zimeze kuriya. Urumva ko byanze bikunze mu minsi iri imbere rwose turaba dufite amakuru ye neza n'ahantu aherereye. Yes, niko bimeze. Magingo aya yafatwe n'abandi bane basaga abandi 8 baherutse gufatwa mu cyumweru cyashize. Biravugwa ko n'ubundi yari yaje, benshi ba mu marido bavuga ko yari yaje muri negociation ngo babahe abacanshuro benyine 8, kuko abacanshuro bafite agaciro, bazi n'ubwenge, batandukanye n'abasirikare bo mu bindi bihugu cyane cyane nk'ibi by'inzira y'amajyambere byo muri Afurika. Yari yaje muri negociation, muri uko kuza muri negociation birumvikana ko bitamuhiriye, nawe bahise bamukacirana n'abandi bane. Magingo aya ntago twari twamenya uko byifashe ndetse naho nicyo bari gukoreshwa muri AFC, nyuma yaho n'ubundi AFC itangaje ko abacanshuro nabo kubabona bitabagora kugira ngo bahangane na Croatia bahanganye, ariyo ihuriro rya FARDC n'abasirikare benshi. Yego, abacanshuro buriya bagira utuntu biharira twinshi cyane. Urabona ko wenda hari nk'umuntu ushobora kubyumva akavuga ati se yaraje kunegosiya ku bafashwe kugira ngo bigende gute, n'ubundi ko hari n'igihe umuntu apfa. Bari abanyamahanga, ni abantu bari ku rwego rwo hejuru, nta muntu wabo bajya bapfa gutakaza atapfuye. Iyo akiri muzima baramukurikirana kugera ku rwego rushoboka. Urumva ko kunegosiya nayo mu 23 kugira ngo abashe gufunguza bari barafashwe ni ibintu bishoboka, kandi urabona umucanshuro iyo afite umutwe nk'uri yayoboye, ntabwo ubutaha yatakaza abasirikare 8 bariho atakoze negociation kugira ngo baveyo ngo azongere kubona abandi baraza bamugana mu buryo bwo kubona akazi. Rero kiriya ni ikintu agomba gukora, akagishyiraho imbaraga ku buryo yumvikana ko abo bantu yababahuje bakavayo. Rero ntibyamuhira, urumva ko nawe ashobora kuba nawe yabigiremo icyo kibazo akahafatirwa, ariko aba ni abanyakazi, ikintu cyabo ni amafaranga, kuko bivuga ko mu byari byamuzanye cyari icya mbere. Icya kabiri ko hari uburyo bwo gukurikirana amafaranga ngo yabo batishyuwe neza na leta ya FARDC. Urumva ko ni ibintu bibiri byari bisa n'ibimuzanye muri kara gace. Rero urumva ko uyu ni umunyamafaranga kandi ni umuntu uba ukeneye kubaho ahantu hariho hose ajya yakora y'akazi. Ibi ntago ari ibintu bitangaje kumva ko yaba yafashwe cyangwa ko wahabona n'akazi akaretse bitewe n'amasezerano batubahirije. Yes, nuko bimeze. Na yaragezweho Bwana Bishuti, uratubwira andi twaba twibagiwe kubabwira kugira ngo tuze dusesengura ibi bikorwa igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye kwikururira. Yego, ikiriho ni ibitero bidasanzwe by'ikoranabuhanga bisa naho byibasiye kara gace ka Bujumbura, ariyo mpamvu hahora umutekano mukeya mu buryo bw'urwikango, kuko nizera neza ko na perezida waho badatekanye kubera icyo kintu gihora kiri hariya.
yiteguye iteka ryose ku isaha n'isaha Bujumbura Airport ishobora kuba yagira ikibazo cyo kuraswaho bitewe n'imigambi n'ibyo babitse hariya n'ibihategurirwa bya buri munsi, kandi M23 uzi amakuru yabahaye n'amabwiriza y'uko ahazaba hategurwa ikintu icyo ari cyo cyose kibahungabanyiriza umutekano mu gace bagenzura bazajya baharasa. Urumva ari urwikango rukomeye cyane kuba network n'ubu ngubu igihugu kimeze nk'ikiri mu icuraburindi. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane ku banyagihugu ndetse n'abayobozi babo muri rusange. Yes, niko bimeze, ariko mbere yuko tusesengura neza ndetse namwe ntago muhejwe ibitekerezo nk'uko twabibabwiye rwose, na n'ubu ndacyibaza impamvu umuntu adutanga ibitekerezo. Mbere yuko nyine tujya mu kurebera hamwe ibi bikorwa Uburundi bikomeje kugenda bikururira ku bushukanyi bukomeye bw'Ababiligi, ndetse binagaragaza ko wa mugani intambara ishobora guhindura isura nk'uko mu mihigo yagiye ihigwa, haba kuri AFC bahize ko intambara ahubwo igiye kuba yindi, ndetse no kuri coalition ibihanganye bose bagiye bahiga bavuga ko intambara igiye ahubwo gukomera. Abwana bishuti, reka tubabwire uko umutekano uramutse mu Minembwe nyine. Mu Minembwe n'ubundi mu bice bigenzurwa na AFC ndetse na MRDP twirwaneho umutekano ni wose, nyuma yaho n'ubundi bakomeje kubabwira ati batangira amakuru ku gihe, bigaragaza neza ko MRDP twirwaneho isa nkaho n'ubundi yo kirwana, isa sinzi abantu baza amarondo, bo bazi ko ari irondo nyine rya quartier bari gukora, ariko batazi ko bahanganye n'abasirikare benshi. Kugeza ubu babajije amakuru y'abasirikare bamaze kugeza muri biriya bice bagomba guhangana nabo n'abasirikare benshi, mu gihe bo batuze n'ibihumbi 12, ariko bo bageze mu bihumbi birenga. Ariko nyine urumva ko ari ikibazo cyabayemo, ariko kiri bukosorwe kuko abasirikare babashije kubivumbura ba AFC n'ubundi, kuko nibo basa nkaho bari gusubiza umwanzi inyuma yaho n'ubundi MRDP twirwaneho yakoze akazi katoroshye, ariko ntago bari bananiwe, bari bakeneye nabo kuruhuka. Birumvikana na Musada wari ukenewe hariya kuko umubare wabo bari hasi cyane ugereranyije n'ibitero byabagabagaho. Erega nibyo navugaga, FARDC hariya yari isa n'iyacishije mu ijisho ireba kure, yari yabonye strength y'abasirikare bayo twirwaneho, iravuga ati icyuho kiri hano. Wabonaga ko kara ni agace bari basa naho bibasiye, kandi kari ahantu heza hitaruye mu misozi myiza ku buryo defense yahara ntago wapfa kuyitsimbura. Ariko urabona ko aho support yabonekeye M23 igasa naho yiyibagije ibice yari iherereyemo, igasa naho ihegera. Urabona ko hahise haboneka igisubizo kizima ku buryo batongeye gukinisha kujya kwarasa uko biboneye. Byari bikenewe rero cyane bishoboka, kandi n'ubu nicyo kintu Bwana Sultan Makenga ari kubakangurira abwira ati oya mube ready hariya, ntago byoroshye, bariya abagabo bafite umugambi. Nta bintu byo kumva ko urugamba musa n'abaruhereje uruhande rumwe, ahubwo ubu birashoboka ko aribwo rugiye kuba rugaruka, kuko ni ibintu bari gutegura mu buryo bugaragara. Yes, ni uko bimeze rero. Reka turebere hamwe ubushukanyi bw'Ababiligi ndetse n'Abafaransa n'uruhare rukomeye mu kuba bashaka guteza intambara y'ibi bihugu byo mu karere. Bwana bishuti, nyuma y'uko umaze kumva ibikomeje kubera hariya kuri kote y'u Burundi, aho ariko byatangiye mu itangiro ry'imirwano, nyuma y'aho imirwano yari igeze za Baraka, wabonaga yuko hakozwe deployment. Bamwe mu Batanzania bari banaje ba mbere, babajyanye hehe? Babajyanye Burundi. Bivugwa ko ariho bari bagiye kubatrainingira hariya za Cibitoki. Bari bafite urwikango ko AFC n'ubundi nyuma y'uko barashe za Kamanyora ya mabombe menshi, bumvaga ko n'ubundi AFC izajya mu Burundi. Bari bafite urwikango ko ari Burundi, ariyo mpamvu bitabaje aba TPDF. Kugeza ubu nibo bakomeje gukora ama operation, nibo bakomeje kuba benshi. Abarundi bo barasa nkaho bahugiye kuri kote yabo, ariko bafiteyo n'imisada y'aba TPDF ndetse n'aba FARDC kumwe na FDLR, igisirikare gikomeye bita CRAP. Bivugwa ko aba CRAP
bamaze kwinjirira bino bihugu uko ari bibiri, aho mu bashinzwe umutekano w'imbere mu ba special force cyane cyane nko muri Congo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ubundi, bivugwa ko bano bahibu abenshi ari aba FDLR, ari nabo kenshi na kenshi barinda Antoine Felix Tshisekedi. Ni kimwe nuko ngo no mu gihugu cy'u Burundi aribo barinda Evariste Ndayishimiye. Urumva rero nibo biganje, bigaragaza ko bishobora kuza guteza ikibazo ndetse n'intambara ikomeye tutari twiteze, ariko Imana niyo nkuru kandi byose bikorwa n'Imana. Nicyo cyizere natanga. Yego. Mu bigaragara rero nibyo twari dukwiye kubagezaho updates zo muri iki gitondo n'ubundi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa 2 2026. Ngayo nguko rero amakuru n'ubundi nakagaruka, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, ndetse namwe mwizihiza isabato cyangwa mubahiriza isabato, tubifuriza isabato nziza no kugumya kunogerwa na gahunda Kigali News ibategurira. Amakuru nakagaruka naho mu kanya tubaha izindi updates. Murakoze cyane. Yego, Imana ibarinde.